Mwiriwe tariki 21 z'ukwezi kwa gatanu mwaka na 2026 wavuga ko isi yose itangiye gutungurwa n'urwego Rwanda ro kugeraho mufatanye n'ibindi bihugu ntiyababeshye. Ubu tuvugana u Rwanda n'igihugu cy'Uburusiya bemeranije mu bijyanye n'ubufatanye haba mu z'ubukungu ndetse n'ibya gisirikari. Nyuma yuko n'ubundi mu minsi ishize ufatanye nk'ubwo bwongeye kuvugwaho yuko Russia n'aba Moscow na Kigali bagiye kunozanya amasezerano y'imikoranire ijyanye na gisirikari mu kubona ibikoresho bya gisirikari ndetse no kunozanya ibijyanye n'ingamba mu gutoza igisirikari cy'u Rwanda, ubwo nyine bafatanyije n'igihugu cy'Uburusiya. Uburusiya bufatwa nk'igihugu cya kabiri ku isi mu kugira igisirikare gikomeye, abo bakurikira Leta Zunze za Amerika n'abakurikirwa n'igihugu cy'Ubushinwa, bakavuga yuko ari igihugu none gifite intwaro za kirimbuzi nyinshi ku isi, gifatwa nk'igihugu cya mbere. Ibihugu byinshi bijyana amasezerano nacyo nko kujyana amasezerano nyine n'igihugu gikomeye kandi cyahagazeho mu bijyanye n'uburenzi, aho iki gihugu cya Russia cyangwa se Uburusiya kiba kihagaze mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ibi ni byongeye gutunganira aho u Rwanda n'iki gihugu cy'Uburusiya baje kwemeranya uburyo bw'imifatanyirize cyangwa se imikoranire ijyanye no kwirindira umutekano n'ibindi. Ndaje mbikubwire mu kanya gato. Si ibyo gusa, u Rwanda ruri muri gahunda ya kirimbuzi, imikoranire n'Ubufaransa mu bya nukes bikomeje gufata indi ntera. N'ubufatanye bwanyuzuriwe i Kigali aho u Rwanda n'igihugu cy'Ubufaransa bigiye gukorana. Ni nyuma y'ubundi bufatanye nk'ubwo ngubwo bwe bwavuze none mu bya gisirikari, u Rwanda n'igihugu cy'Ubufaransa byiyemeje gukorana. Ubu rero n'ibijyanye n'ingufu za kirimbuzi, apana intwaro za kirimbuzi ahubwo ingufu za kirimbuzi, bitandukanira hehe? Uraza kwisobanukirwa ndetse n'uburyo bizazanira umusaruro ukomeye cyane igihugu cy'u Rwanda n'akarere muri rusange. Amerika isoye raporo, reka tuyite ngo raporo mbi cyane, raporo mbi cyane. Leta Zunze za Amerika zifasha igihugu cy'u Rwanda mu bijyanye n'imikoranire n'ubufatanye bwayo n'u Rwanda, maze bagaragaza ko ari bitagenda neza mu mikoranire n'u Rwanda. By'umwihariko bavuga kuri byinshi, amateka atameze neza, ibijyanye n'isoko bitameze neza, kugeza ku rwego rw'umutekano muri kano karere. Barangije mu gihe gutunga agatoki igihugu cy'u Rwanda ku buryo bukomeye kujyanye n'ibikomeje kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bahamya neza cyane ko amatati n'ibibazo by'intambara bikomeje kuzambya aka karere, by'umwihariko kino gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, byose bituruka ku gihugu cy'u Rwanda. Iyi raporo yose uko yakabaye ndaza kubwira ibyayivuzwemo, hari n'ibyo ndaza kugusomera imbere ya nawe uzisomera uko byose bivugwa kuri igihugu cy'u Rwanda, ndetse impamvu igihugu cy'u Rwanda gishinjwa kugira uruhare rukomeye cyane matati amakimbirane akomeje kwibasira uburasirazuba bwa Kongo, matati akomeje kwibasira Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse n'impamvu nyezina ikomeje gutuma akarere kadatekana, n'icyo Amerika ivuga kuri kino kibazo gikomeje kwibasira akarere haba mu bukungu, mu iyengeka ry'ikirere ndetse n'ibindi. Ukanamenya kandi ko iyo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bari kuvuga ngo u Rwanda ruhunganyiza umutekano ari no gufashwa na Leta Zunze za Amerika muri byinshi, kuri ngubu no kwa umusada mu bijyanye no gukurikirana icyorezo cya Ebola, bavuga ko gikomeje kwibasira abantu benshi. Nubwo ku rundi ruhande Leta ya Kongo nayo ihamya neza cyane kugira ngo bagirwanye ari ngombwa ko ingabo z'u Rwanda ziva ku butaka bwa Repubulika ya Kongo. Reka byose inze mbijyemo mereye ruhande kamwe ku kandi, mubwire ibizo byose biri kuvugwa, hanyuma tuze gusuza tumenye neza n'iki bivuze ku gihugu cy'u Rwanda. Mwese ndabahaye kazi, tujyane ku musozi nk'ibisanzwe. Tugiye mu makuru nkuko biri kuvugwa, u Rwanda n'igihugu cy'Uburusiya byinjiye mu rwego rw'ubufatanye buteye imbere cyane. N'ingabo z'u Rwanda zakiriye inama ya karindwi ya komisiyo ihuza u Rwanda n'Uburusiya ishinzwe ubufatanye mu bya gisirikare. Iyi nama igomba kumara iminsi 3, yatangiye tariki 20, yagomba kujya tariki 22, yazageza tariki 22 ku munsi w'ejo Gicurasi 2026. Ni inama ihuza ibihugu zombi biga cyane cyane ku bijyanye n'umutekano nk'uko bisanzwe. Inama ngarukamwaka ni urubuga rwo gusuzumiraho aho ubufatanye mu bya gisirikare hagati y'u Rwanda n'Uburusiya bugeze, ndetse no kurebera hamwe indi mikoranire mishya y'ubufatanye yaba iri ngombwa bakayigaho bakanayitangiza hagati y'Uburusiya ndetse n'igihugu cy'u Rwanda.
ikagira imikoranire myiza kandi itanga umusaruro. Ingabo z'u Rwanda zakira inama ya 7 ya komisiyo ihuza u Rwanda n'Uburusiya ishinzwe ubufatanye bya gisirikari. Iyi nama kumara kwayo iminsi 3 ku gihugu cy'u Rwanda, ni inama igomba kuba urubuga rweruye rwo kuganiraho ubufatanye bw'ibihugu zombi no kureba inyungu z'imikoranire. Iyi nama iyobowe na Brigadier General Patrick Karuretwa, uyu ni umuyobozi mukuru ushinzwe ubufatanye mpuzamahanga bwa gisirikari muri Minisiteri y'Ingabo, hamwe na Bwana Anatoly Panchak, ni umuyobozi wungirije w'urwego rwa leta y'Uburusiya rushinzwe ubufatanye bwa gisirikari. Nibo bombi bayoboye iyi nama, aho bari gufatanya nyine muri byinshi. Hari ibyo ugomba kumenya muri uno bufatanye. Igihugu cy'u Rwanda ntabwo gifite ibihagije mu gisirikari, wavuga yuko ngo bihagije nk'uko Uburusiya bimeze, ko Uburusiya barabyikorera hejuru ya 99%, batumiza bike cyane hanze, cyane cyane nk'ibikoresho fatizo, ibindi byose bakaba babyikorera. Mu gihe u Rwanda rwo ruri kuri 20% mu kwikorera ibikoresho byabo bya gisirikari, nk'imyambaro ya gisirikari, imbunda zimwe na zimwe, ariko hari byinshi u Rwanda rwageraho mu kwikorera ibikoresho nyine bya gisirikari. Ari nayo mpamvu gufatanya n'ibihugu z'amahanga by'umwihariko bijyanye na equipment, military equipment, ari ikintu cya mbere cy'ingenzi. Ndavuga ibikoresho bya gisirikari, cyane cyane gufatanya n'igihugu cy'Uburusiya. Mu bintu bihanzwe amaso cyane muri iyi minsi mu isi yose, apana n'u Rwanda gusa, hagura igihugu cyose ibyo bikomeye byayo byoroheje bashaka kurenza ibindi. Icyambere n'uburinzi bw'ikirere, kugira uburinzi bw'ikirere bugezweho ushobora guhangana n'ibitero ibyo ari byo byose byaza kwibasira igihugu. Ngiyo cyangwa se umuhigo buri gihugu cyose gifite, aho buri gihugu cyose cyifuza kugira uburinzi bw'ikirere buteye imbere. Icyakora nk'igihugu cy'u Rwanda hari uburinzi bw'ikirere kiba kidakeneye. Urugero nka S-500 y'igihugu cy'Uburusiya na u Rwanda ruyikeneye, nubwo ari nziza, hari impamvu bigira u Rwanda udakeneye iyo misile cyangwa se uburinzi bw'ikirere. Iya mbere nuko ugereranije uko igihugu cy'u Rwanda kingana n'uburyo iyo S-500 ikoramo, nta hantu zahurira. Bango S-500 irinda hagati metero 10,010 n'ibihumbi 20. Sinze mbura kubyumva. Igishobora guturuka muri ibyo metero byose, iyo uburinzi bw'ikirere burabirinda. Mu gihe u Rwanda udafite kilometero kare igeze ku 4,000, ntabwo byibaza. Bango ikilometero kuva, ndavuga ibirometero, ntabwo ari ibirometero kare, kuva ku mpaka umugera ku wundi mupaka, ibirometero ntabwo birimo. Nubwo wazana ubwo burinzi bw'ikirere bungana gutyo ngo buzamara iki? Hanyuma S-500 nanone ifite ubushobozi budasanzwe bwo guhangana n'ibitero bya misile intercontinental ballistic missile. Yenda wavuga uti n'u Rwanda nabwo ushobora guhangana n'izo misile tutse wenda nko muri Amerika cyangwa se ahantu uruhande byambikiranye imigabane ku buryo bwakirindira umutekano. Gusa bikubiye gakeya, bifite amahirwe make cyane ko ibisa nk'ibyo ngiye bizaba, kuko kenshi ibihugu birwana muri ubwo buryo n'ibihugu byikomerezwa nk'igihugu cy'Ubushinwa, Korea ya ruguru, Uburusiya. Ibihugu bimeze nka gutyo nibyo bifite ubwoba bw'uko bishobora guhura n'ibisasu biza byambukiranya imigabane. Gusa afite ubundi burinzi bw'ikirere nka S-200 nabwo u Rwanda rwakenera, nubwo atari uburinzi bw'ikirere bworoheje, gusa u Rwanda rwayikenera. Ikindi kandi u Rwanda rukeneye bumwe mu bikoresho by'ikoranabuhanga bya gisirikari nk'uko ibindi bihugu nabyo bikeneye, cyane cyane ibikoresho bya drone. Uyu munsi intambara itekoreshwamo drone isa nayo itakibaho, kuko drone zoroshya akazi kandi zikihutisha akazi, zikazana n'ingaruka nyinshi cyane ku bari kugaba igitero, kuko nta musirikare uba urapfa mu gihe drone ari yirashwe. Mu gihe indege z'intambara zindi zo iyo bayimanuye akenshi hari igihe umupilote yitwaye atarokoka, nubwo haba hari amahirwe menshi yo kuba yamanukira mu mutaka, ariko hari igihe nawe ubwe abigendeyemo. Ari nayo mpamvu uyu munsi drone zifite amahirwe menshi yo gukoreshwa cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba kurusha mu minsi yashize, bari kuzireba nk'igikoresho cy'ingenzi mu bikorwa bya gisirikari. Hama usibye ibyo ngibyo biri kuvugwa cyangwa se ibyo biri gutangazwa n'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'Uburusiya mu bufatanye, hari ibindi bihari mu bufatanye bw'u Rwanda n'ibindi bihugu. Ubwo ni igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cy'Ubufaransa ndetse n'ibindi. Ni Nuclear Energy Innovation Summit for Africa (NEISA) yagiranye amasezerano y'imikoranire n'ihuriro ry'inganda zitunganya ingufu za nucléaire mu Faransa, rizwi nk'ihuriro rya GIFEN, Groupement de l'Industrie Française de l'Énergie Nucléaire, ribarizwamo ibigo bikomeye birenga 600 azafasha ibihugu za Afrika mu iterambere ry'ingufu za nucléaire. Amasezerano yasinywe ku ya 20 Gicurasi na 26 mu nama nyafurika yiga ku iterambere ry'ikoreshwa ry'ingufu za nucléaire. Aya masezerano ari mu murongo w'ubufatanye bwa GIFEN na NEISA mu myaka iri imbere, agamije gufasha u Rwanda kugira inararibonye mu ikoranabuhanga ry'ibijyanye n'ingufu za nucléaire no gufatanya mu zindi nzego ariko zifite aho zihuriye n'ibijyanye n'izi ngufu za nucléaire. Si u Rwanda gusa kuko si rwo rwitabiriye inama yonyine nubwo yabereye mu Rwanda, ahubwo n'ibindi bihugu byinshi byo muri kano karere. Mwabonye ko na Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan yaje muri iyi nama. Ibihugu byose bizungukira muri aya masezerano, ntabwo u Rwanda gusa ruzungukiramo, icyakora nubwo rwakiriye inama muri uyu mwaka.
hanyuma usibye ibyo amasezerano agamije kandi guteza imbere ubufatanye mu bijyanye n'imurikagurishwa cyangwa se imurikabikorwa ry'ingufu za nucleaire no gufatanya n'ibihugu mu kwimakaza umutekano, kurwanya iyangirika ry'ikirere no guteza imbere imibereho myiza y'abaturage. Yashyizweho umukono n'umuyobozi w'inama y'ubuyobozi y'ikigo gishinzwe ingufu za atomike mu Rwanda, Rwanda Atomic Energy Board RAEB, Dr Lasina Zelbo, ari kumwe n'umuyobozi w'ikigo Berten Technologies Irfan Hassan unayobora Giffen Pilot Club Africa. Nibo bashyize umukono kuri aya masezerano nyine y'ubufatanye. Umuhango wo gusinya aya masezerano witabiriwe kandi na Minisiteri w'ibikorwa remezo Dr Jimmy Gasore, Perezida w'imurika bikorwa ry'ibijyanye n'ingufu za nucleaire World Nuclear Exhibition Sylvie Berman, ndetse na ambasaderi w'Ubufaransa mu Rwanda Aurélie Loyet-Gonen. Giffen ni urugaga ruhuza ibigo byo mu Faransa bigira uruhare mu guteza imbere ingufu za nucleaire hagamijwe amahoro no kwihutisha iterambere ry'abaturage. Giffen yashinzwe mu mwaka wa 2018 hagamijwe guhuza ibikorwa no gufasha ibigo bya nucleaire byo mu Faransa no ku rwego mpuzamahanga. Giffen niyo itegura imurikabikorwa ry'ibigo bikora ibijyanye n'ingufu za nucleaire ku isi, World Nuclear Exhibition WNE cyangwa se WNE, iba buri myaka ibiri ikurikira ikazaba mu mwaka wa 2027 no mu mwaka utaha, ari nayo wavuga ngo iza mu gihe cya vuba. Hagara kandi ibigo 600 byo mu Faransa birimo ibikomeye cyane nka Electricité de France SA ndetse na Orano SA, Formatom André cyangwa se Agence Nationale pour la Gestion des Déchets Radioactifs ndetse n'ibindi. Ni urugaga rukomeye kuko amashanyarazi Ufaransa bufite angana na 37% yose akomoka ku ngufu za nucleaire. Muri 2024 urwego rw'ingufu za nucleaire rwongeye miliyari 35.5 z'amayero ubukungu bw'iki gihugu navuga Ufaransa. Ufaransa kandi bufite reactors cyangwa se ibibyara amashanyarazi ikoresheje ingufu za nucleaire zirenga 57 zitunganya izi ngufu. Perezida wa World Nuclear Exhibition Sylvie Berman yavuze ko aya masezerano azafasha cyane mu kufatanya kwimakaza iterambere ry'ingufu za nucleaire mu Rwanda no muri Afrika. Yavuze ko nubwo ari bwo bwa mbere itsinda rya WNE rije mu Rwanda, ariko ubufatanye busanzwe buhari cyane ko Perezida Kagame aherutse kwitabira inama mpuzamahanga yigaga ku guteza imbere ingufu za nucleaire zifashishwa mu bikorwa bya gisivile yabereye mu Faransa mu mwaka wa 2026 mu kwezi kwa gatatu. Birumvikana ati niwe mukuru w'igihugu wenyine watumiwe muri iyo nama y'amasezerano dusinye agamije guteza imbere ubufatanye ariko no gufasha NEISA kuba umuryango ukomeye nka Giffen. Ati ibi bisobanuye kwihuza kw'ingamba zo muri Afrika, kw'inganda zo muri Afrika. Mwarakoze cyane kudutumira. Natunguwe n'ubushake bwa Perezida Kagame n'abandi bayobozi batumiwe nk'uwa Togo na Tanzania. Byari byiza cyane. Umuyobozi w'inama y'ubutegetsi ya RAEB Dr Lasina Zelbo yashimiye Sylvie Berman agaragaza ko Afrika nayo ikwiriye guhabwa umwanya munini muri WNE. Yavuze ko nka Afrika y'Epfo, igihugu cya Afrika rukumbi ugitunganya ingufu za nucleaire, yari gifite stand muri WNE y'umwaka ushize. Iri muri kagurishwa rero ryitabiriwe n'abarenga 36,000 barimo abamurika ibyo bakora 10,070 n'abagarariye ibihugu bagera kuri 80 baryitabiriye, mu gihe nyine Afrika y'Epfo irimo kugaragaza uruhare rwayo muri kino gikorwa cyo kwifashinga ingufu za nucleaire. Ati icyo dushaka ni ukuzana ibihugu byinshi bya Afrika, tugomba gukorana, wenda tuzihuza na Afrika y'Epfo umwaka utaha kugira ngo tugire ibihugu byinshi muri WNE. Tugomba gukorana, ntabwo twavuga ko imurikagurisha nka WNE nka Afrika hagararirwe n'igihugu kimwe cyangwa se bibiri. Turi ibihugu 54, tugomba kuba benshi muri WNE. Aya masezerano ari muri uyu murongo. Hanyuma ambasaderi w'Ufaransa mu Rwanda Aurélie Loyet-Gonen yavuze ko aya masezerano ari indi ntambwe ikomeye hagati y'u Rwanda n'Ufaransa na Afrika muri rusange. Yagize ati ni ikintu gikomeye cyane, ntako bisa ko aya masezerano ashyizweho umukono nyuma y'iminsi mike muri Kenya habereye inama yahuje Ufaransa n'ibihugu za Afrika. Byibutsa ko twizera mu bufatanye. Ishoramari rya miliyari 23 z'amadolari twashoye muri Afrika rifite agaciro ka miliyari 4.3 z'amadolari ijya mu bijyanye n'ingufu, muri miliyari 23 miliyari 3 ijya muri izi ngufu. Ati Afrika niyo zingiro ry'icyerekezo cyacu. Yavuze ko barajwe ishinga no guteza imbere umubano w'u Rwanda n'Ubufaransa mu nzego zitandukanye niko nabanga muri tibagiranwe aho barishyize imbere. U Rwanda rukomeje guharura inzira izarugeza ku ikoreshwa ry'ingufu za nucleaire kuko
bitarenze umwaka wa 2030 ruzaba rufite uruganda rutunganya izi ngufu za nucleaire bizatuma mu mwaka wa 2050 ruzaba rukora amashanyarazi angana na megawati 1500 akomoka ku ngufu za nucleaire. Ruzaba kandi ruri mu bihugu mbarwa bikora izi ngufu kuko ubu Afrika y'Epfo ari cyo gihugu yukumbi gikoresha izi ngufu za nucleaire muri Afrika. Igihugu gifite uruganda rutunganya amashanyarazi akomoka kuri izi ngufu ruzwi nka kubera Nuclear Power Station rufite ubushobozi bwo gutanga gigawati 194 z'aya mashanyarazi. Yes, hariho n'ibindi bihugu byo muri Afrika biri gushaka uburyo byateza imbere uyu mushinga wo gukoresha ingufu za nucleaire, harimo ibihugu byo mu majyaruguru ya Afrika ndetse n'u Burundi nabyo bari gushaka uburyo bakoresha izi ngufu za nucleaire muri iki gihe nk'uko ibindi bihugu nyine cyane cyane by'Uburayi byabikoze. Tugarutse kuri ya raporo mbi niko twavuga ku gihugu cy'u Rwanda. Ni raporo wavuga yasohowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bavuga kufatanya n'igihugu cy'u Rwanda ariko bagaragaza ibitagenda neza n'ibigenda neza muri rusange. Bati mu myaka irenga 10 ishize u Rwanda rwashoye amafaranga menshi mu gushyira mu bikorwa amavugurura arambuye y'ubucuruzi agamije guteza imbere iterambere ry'ubukungu bushingiye kubikorera. Izi ngamba zorohereje inzira bituma byoroha gutangiza ubucuruzi mu gihugu, hatewe intambwe ikomeye mu kunoza uburyo bwo koroshya ubucuruzi mu Rwanda, cyane cyane mu buryo bworoshye bwo kugenzura, kugabanya inzitizi za leta no gushyira serivisi za leta mu buryo bw'ikoranabuhanga. Iyi ni inshamake y'iyi raporo ibanza babanje batangaza, bakomeza bagira bati byongeye kandi guverinoma y'u Rwanda yagaragaje ko ikomeje kwiyemeza guteza imbere imiterere myiza y'ishoramari bigaragazwa n'inyongera zitangwa binyuze mu itegeko ry'ishoramari ryo mwaka wa 2021 no gushyira ikigo mpuzamahanga cy'imari cya Kigali KFC bakagishyiraho. Bakomeza bagira bati zombi zigamije gukomeza gukurura amasosiyete y'amahanga kugira ngo atange umusanzu wayo mu ntego y'igihugu yo kubaka ihuriro ry'ubukungu n'imari mu karere no guteza imbere iterambere ryihuse ry'ubukungu. Umuryango w'abacuruzi b'Abanyafurika mu Rwanda wakomeje kugaragara neza kandi ishyirahamwe ry'abacuruzi b'Abanyamerika mu Rwanda AMAKURU Rwanda ryashinzwe mu mwaka wa 2019 rikomeje gukura. Ibi nivyo bavuga. Icyakora bakomeza bagira bati nubwo hari intambwe nziza, amasosiyete menshi y'amahanga akorera mu gihugu yavuze ko ahura n'imbogamizi cyane cyane zijyanye no kwishyura serivisi zitaratangwa. Uburyo bw'imisoro mu Rwanda buragoye kandi bwongera izindi ngorane mu mikorere y'ubucuruzi kubera kubona ibikoresho fatizo byiza kandi bifite ibiciro bishimishije biracyari ikibazo gikomeje kubaho. Ati bibangamira umusaruro ndetse no komeza iterambere ry'ibyo bigo, niko Amerika ivuga. Ikamuza ivuga iti byongeye kandi imiterere y'u Rwanda idakora ku nyanja igira uruhare mu kiguzi cyo gutwara imizigo kandi kongera amafaranga akoreshwa mu bikorwa by'ubucuruzi. Kubona inyunguzanyo nke ku buryo buhendutse bitera imbogamizi zikomeye ku kwaguka k'ubucuruzi n'ishoramari. Ati ingero z'uko uburenganzira ku masezerano butinda gushyirwa mu bikorwa ndetse n'uko amasezerano ya leta atinda kwishyura nabyo zavuzwe nk'imbogamizi ku gukomeza ubu bucuruzi hagati y'ibihugu zombi. Niwo guverinoma y'u Rwanda yashyize ingamba zo gukurura ishoramari ry'abanyamahanga no kuzamura ubukungu. Ati isoko ry'imbere mu gihugu ringana na miliyari 14 z'amadolari y'Amerika ndetse n'iterambere rirambye riracyari rito ritanga amahirwe make ku bigo bikora ubucuruzi bigamije kwagura no kugera ku bukungu buhanitse. Ni iki raporo ivuze? Igihugu cy'u Rwanda cyo kivuga ko kiri mu rugendo rw'iterambere rirambye kandi bigaragara neza ko ari irembo rigari ku bashoramari b'abanyamahanga. Muri make abanyamahanga bafite ubushake bashobora gushora imari yabo mu gihugu cy'u Rwanda kandi bikaborohera bakabagera ku musaruro wo gufatanya cyangwa se gukorana n'igihugu cy'u Rwanda. Nyamara ibitandukanye n'ibyo ngibyo nibyo bigaragazwa aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zivuga ko gukorana n'igihugu cy'u Rwanda ari ibintu bya mbere bigoye bijyanye n'ingengo nyinshi, harimo imisoro, harimo ndetse no ku isoko ry'imbere mu gihugu ari ritoya, ikindi bikorwa remezo bitubatse, ikindi bakavuga ko ari n'amategeko ababangamira mu bijyanye no kubona ibicuruzwa fatizo y'ibikoresho fatizo bidahenze. Ariko ibyo ubwabyo ntabwo bavuga ko byari ibintu bikomeye cyane ku buryo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari no guhita bisa muri raporo ku buryo bavuga ko binenzwe cyangwa se banenze igihugu cy'u Rwanda ku rwego rwo hejuru, ahubwo bageze no ku kijyanye n'ubukungu ngo bukomeje guhura n'ibibazo by'imihindagurikire y'ikirere n'indagurika ry'ifaranga, gutakaza agaciro k'ifaranga ry'u Rwanda. Abashoramari ngo benshi b'abanyamahanga bakunze gutanga raporo ku kutishyurwa cyangwa se kwishyura batinze cyane ku masezerano bagiranye n'u Rwanda, buryo ngo batinda guhabwa amafaranga yabo ugasanga bari mu gihombo. Ikindi kandi bakanatinda kuyahabwa yaratakaje agaciro kayo.
Hanyuma si ibyo ngo u Rwanda ni igihugu gitekanye ngo kandi gifite ibyaha bike by'urugomo, muri make abari imbere mu gihugu nta kibazo. Mwaka 2022 Bounce program ikora akazi ko kubika imizigo yasohoye raporo yavuzwe n'ibitangazamakuru byinshi byashyize u Rwanda ku mwanya wa gatandatu mu bihugu bifite umutekano ku isi, n'ibya mbere iba n'igihugu cya mbere muri Afrika kuri bagenzi bonyine cyangwa abantu binjira mu gihugu abanyamahanga birumvikana. Raporo ya Gallup Global Law and Order Index 2020 yagaragaje ko u Rwanda ari igihugu cya kabiri gifite umutekano muke muri Afrika munsi y'ubutayu bwa Sahara. Abashoramari bavuze ko ibidukikije cyangwa se bijyanye na politike n'umutekano bihamye imbere, ariko ari byo by'ingenzi ngo mwishoramari. Polisi n'igisirikare ngo gikomeye bitanga inkingi z'umutekano, bigabanya ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bishobora kubaho. Iki ngiki nicyo muri raporo wavuga ku mutekano ko gishimishije kuba mu Rwanda umutekano ari wose, bavuga yuko kuri ya myanya y'u Rwanda ruhari. Ikindi kandi polisi na RDF bakaba batanga umutekano mu buryo bwuzuye, buryo imbere mu gihugu abantu bameze neza nta kibazo, uje kwashora imari aba yizeye neza umutekano ku buryo busesuye. Reba nawe igihugu nyine cya mbere muri Afrika, igihugu cya kabiri munsi y'ubutayu bwa Sahara, ubwo nyuma y'igihugu cya Kenya ndetse na Tanzania bagiye bashyira ku myanya mu bitandukanye ya mbere. Ariko urumva ko u Rwanda ruri ahantu heza. Si byo gusa, bigaragazwa nanone yuko hari ibindi bivugwa. Iraporo ikomeza ivuga ariko ibindi. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika irasaba abaturage ba Amerika kongera kwitonda bwe bagiye hafi y'umupaka w'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubera ngo urugomo rw'intwaro. Were ni mu itangazo babanje gushima ingabo z'u Rwanda na polisi y'u Rwanda ko batanga umutekano urambye, akabarangije atambikamo kano kantu bituma nyine bishobora gutera ubwoba abashoramari bari bafite gahunda yo gushora imari yabo mu Rwanda, kuko hari uduce ngo tutameze neza. Ati imitwe yitwaje intwaro ikorera mu ntara z'Kivu amajyaruguru n'amajyepfo ya Kongo ndetse na Pariki y'igihugu y'Ibirunga iri hafi ya Pariki y'igihugu y'Ibirunga none ya Kongo. Aka gace kahuye n'ikibazo cy'intambara zitwaje intwaro ishobora kwambuka imipaka mu buryo budasobanutse neza. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika inasaba ko habaho kwitonda cyane iyo bageze hafi y'umupaka w'u Rwanda n'u Burundi, ngo bitewe n'intambara zitwaje intwaro cyangwa se intambara ishobora kuba gukoreshwa hamwe intwaro ziremereye. Bisa naho u Rwanda batangiye kurugira igihugu kidatekanye mu matangazo yabo, ko nimba ushobora gukorera business Kigali gusa udashaka gukorera business Musanze, i Rubavu, i Rusizi, bigaragara neza cyane ko ari uburyo batangiye kumvikanisha u Rwanda rudatekanye. Niyo mpamvu benshi bavuga ko raporo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari ikishi ku gihugu cy'u Rwanda ndetse no gusiga isura mbi ku gihugu cy'u Rwanda kugira ngo abanyamahanga badashora imari yabo mu gihugu cy'u Rwanda. Bati umubano hagati y'u Burundi n'u Rwanda urakomeje kuzamba, kandi haracyari ibyago byo kwambuka imipaka no kurwana kw'abantu bitwaje intwaro. U Burundi bwafunze umupaka wabwo n'u Rwanda muri Mutarama 2024, kandi kuva icyo gihe umupaka wakomeje gufungwa. Mu mwaka wa 2018 habayeho imirwano mike mu turere duhana imbibi n'u Burundi ndetse na Kongo no muri Pariki y'igihugu ya Nyungwe na Pariki y'igihugu y'Ibirunga mu Rwanda. Bavuga kuri FRN ya byitera kutaka w'igihugu cy'u Rwanda iri mu Pariki y'igihugu ya Nyungwe itukutse mu kibira. Wongera kuvuga kandi nanone ku Birunga aho ibitero byaturutse mu gihugu cya Kongo bikagabwa ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda, nabyo bitero za rocket cyangwa se ibisasu byaguye ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda mu Kinigi. Ibyo byose akavuga yuko ari ihungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda, aho nibitondera cyane cyane kwakorera ng'ingendo, niko state.gov batangaje Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hanyuma kuva mu mwaka wa 2022 nanone ngo ibisasu bya rocket byaturutse muri Kongo byagwaga hafi y'uduce tw'ingenzi twa ba mukerarugendo b'u Rwanda. Ingabo z'u Rwanda n'ingabo za M23 ngo zakoreye mu gace ka Kongo ibitero. Ati iyi ntambara cyangwa se bati iyi ntambara yateje ikibazo cy'ubutabazi aho abantu babarirwa muri za miliyoni bakuwe mu byabo muri Kongo. Ni raporo inashinja u Rwanda na AMAKURU guteza intambara Kongo. Ngo ni make gukorana n'u Rwanda gukorana n'igihugu kigaba igitero mu kindi gihugu. Nicyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zumvikanisha muri raporo. Bakomeje bagira bati mu mwaka wa 2021 abayobozi b'u Rwanda bafatiwe ibihano ntago gutabwa muri yombi. Abantu benshi bashinjwa kuba abayoboke ba ISIS. Abayobozi bavuze ko abo bantu bari gutegura igitero oya ntago ari ibingibi, ahubwo mu mwaka wa 2021 abayobozi b'u Rwanda bamwe mu bayobozi cyangwa se abaturage batawe muri yombi bashinjwa kugira izabakora mu rurimi rw'icyongereza. Hanagerageje mu kikongereza mu Kinyarwanda, reka nkubwire uko mu cyongereza babivuze kugira ngo wumve ko
yenda ntibeshye mu bijyanye no gusobanura ibijyanye n'umutekano. Bagize bati mwaka wa 2021 yes habayemo kwibeshya mu gusobanura. Mwaka wa 2021 inzego z'ubuyobozi mu Rwanda authorities arrested several individuals, bateye muri yombi abantu batandukanye babashinja kuba abanyamuryango ba ICC, umutwe ugendera ku matwara y'Islam, imitwe y'intagondwa. Bati inzego z'umutekano z'u Rwanda zavuze ko abantu bashakaga igitero i Kigali kandi bari babigerageje, kandi bivuga ko bari bambutse imipaka itandukanye bakataka mu gice cy'uburengerazuba bw'u Rwanda, bakataka kuri poste za polisi n'iza gisirikari mu mwaka wa 2016. Urumva rero ko ngo ibingi byagiye bigaragara. Hanyuma ngo nubwo hari urugomo rudasanzwe ku mipaka y'u Rwanda na Kongo n'u Burundi, ati nta bikorwa byigeze bibaho byerekanye no kwangiza imishinga y'ishoramari cyangwa se ibikorwa byayo bishingiye kuri politike kuva mu mpera z'imyaka 1990. Bati umubano na Uganda nanone wari umeze nabi kuva mu ntangiriro z'umwaka wa 2019 warushijeho kuba mwiza. Vuba ngaha mu ntangiriro za 2022 abayobozi b'u Rwanda na Uganda bemeye kongera gufungura imipaka hagati y'ibihugu zombi yari yarafunzwe kuva muri Gashyantare 2019. Muri Werurwe 2023 za guverinoma z'ibihugu zombi zarateraniye hamwe kugira ngo ziganire ku bufatanye bunini bw'ibihugu zombi, bigaragaza ko umubano wongeye kuba mwiza. Iki cyo nicyo Leta zimwe za Amerika zishima, ariko bongeye kujya kuri Kongo bavuga ko ibintu bitameze neza. Ukurikiranye amakuru atangwa muri iyi raporo yose ukayisoma witonze, ni raporo ifite ingingo zitandukanye, ni raporo nini ifite ingingo kuva ku ngingo ijyanye n'ububanyi n'amahanga, ingingo y'ishoramari n'imisoro, ingingo y'amategeko n'ubutegetsi, ingingo y'gahunda z'inganda, ingingo ya protection of property rights cyangwa se kurinda amategeko yo kurinda umutungo kamere. Ikindi urwego rw'ubukungu financial sector, bijyanye na state owned enterprises, bango ibigo byashinzwe na leta, ruswa, politike, harimo n'umutekano nayo twe turiho, hakabaho uburyo bw'imikorere, hakabaho amategeko mpuzamahanga ndetse n'ubufatanye mpuzamahanga, hakabaho ndetse n'ibijyanye n'ubufatanye bw'iterambere cyangwa se bise investment insurance and development finance programs. Aribwo buryo nyine wavuga ngo niyo nyungo ya nyuma yashyizwe kuri gahunda cyangwa se yashyizwe kuri urwo rutonde n'ibikorwa cyangwa se ni raporo yakozwe na Leta zimwe za Amerika ivuga ku gihugu cy'u Rwanda. Benshi mukurikirana iyi raporo bavuga yuko nubwo ari akamenyo ka Leta zimwe za Amerika kugira amaraporo basora ku bihugu runaka bafatanya, ariko muri iki gihe gusora raporo nk'ingi ku gihugu cy'u Rwanda byongera gushimangira umwanya Leta zimwe za Amerika zagazeho mu mboni zabo ko babona igihugu cy'u Rwanda nk'igihugu gikomeje guhungabanya umutekano wa Repubulika Iharanira Kongo, ndetse no kwigaragaza nk'igihugu gikurikirana akantu kose, ndetse ku buryo babiryoza igihugu bibaye ngombwa ibitagenda neza. Gusa u Rwanda rwo ruhamya neza ko ntawe rutera umutekano mushye rwo rwirindira umutekano, ndetse ku nguni zose z'imipaka u Rwanda na Kongo. U Rwanda rwashyizeho ingamba z'ubwirinzi kugira ngo rwirindire umutekano, hagize umuntu uza kuruhungabanya umutekano basanga u Rwanda ruhagaze neza. U Rwanda ruhakana kuba hari uwo rwagabye igitero, ibyo ngibyo bigaragaza neza ko ari ikinyoma, ariko Kongo si byemera ndetse na Amerika ntibyemera, bavuga ko z'u Rwanda ziri muri Kongo zikwiye gutaha, bitewe n'uko ngo aribwo buryo Kongo yazana umutekano abaturage bose. Ndetse muri kino gihe cya Ebola ho bavuga yuko kugira umutekano uboneke ndetse n'ubuzima bw'abaturage burindwe bitewe n'ikino gihe cya Ebola, akwiriye ko ingabo z'u Rwanda ziva ku butaka bwa Kongo kugira ngo Kongo ubwayo izi ko cyitwa monitoring, ikurikirane kandi inatanga ubufasha kugira ngo icyorezo cya Ebola kitica abantu benshi. Ukurikije ibyo byose biri kuvugwa, ukurikije uko ibintu bimeze, uhita ubona neza ko Leta zimwe za Amerika na Leta Kongo hari uburyo babona igihugu cy'u Rwanda muri kano karere. Hanyuma amakuru akomeje kuvugwa ku gihugu cy'u Rwanda yo ni menshi, na cyane cyane ku Rwanda mu buryo bumwe buvugwa gutyo, ariko mu ruhande abashoramari bakanabirenga ukavuga ko gukorana n'igihugu cy'u Rwanda ntako bisa, najyanye n'ibyo u Rwanda rumaze kugeraho, ndetse n'uburyo bworohereza abashoramari. Kugeza kuri uyu munsi abashoramari benshi b'abanyamahanga bashoye imari zabo mu Rwanda, kandi bakubwira yuko baticuza ko barashoye imari zabo mu Rwanda, bivuze yuko rero nta kibazo bafite bijyanye no kurashoye imari zabo mu gihugu cy'u Rwanda. Nanjye nti ubwe neza, amahoro, imigisha n'amahirwe bibe kuri wowe. Salamu.